Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Assalom, bugungi kechligimizga jiroq yaqindan qadam tashrif qilgan hurmatli mehmonlar. Milliy sanatimizning oltin beshigi bo'lgan Quddus Xo'jamyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatriga qo'ygan bugungi qutlug' qadaminglar muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Aziz qarindoshlar, bugun biz sizlar bilan Kasbiy Uyg'ur teatrining shonli tarixiga qo'shgan unutulmas töhfalari orqali zo'r hurmat ehtiromga erishgan Akbarovlar sulolasining yorqin namoyandasi, xalqimizning so'yimlik san'atkori, Qozog'iston Jumhuriyatining xalq artisti Zinatgul Asqar qizi Akbarova tavalludining 90 yilligi bag'ishlangan xotira kechiligimizda ko'rishyapmiz. Buningdan 10 yil muqaddam mushu sahnada biz Zinatgul Asqar qizining 80 yoshlik yubileyini dag'dug'iliq nishonlab o'tgan edik. Bugun bo'lsa biz yosh avlodlar shu ustoz onamizning yaratgan o'lmas obrazlarini sizlar bilan birga eslab o'tmoqchimiz. Aldi bilan diqqatimiz ekranda bo'lsin. Marhamat. Teatr en yoruq tileksen azizim. Teatr yükseksen azizim. Kalbimge nur begen yoruq ziyasen. Hayattın güzelsen, en güzel dünya sen. Bugün şanlıq tarihi 90 yıldan alqıgan Quddus Xo'jamyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyghur muzikalik komediya teatrining g'ulini qurgan, faqat xalq arasidan chiqqan mana shu haqiqiy talantlar. San'atga cheksiz ishtiyoq bog'lagan bu qadrdonlar Uyg'ur kasbiy teatr san'atini har xil yillarda, davrning har xil bo'ron chopqunlarida shijoatlik mehnatlari bilan saqlab qolgan. Ayni shundaq ismi teatr tarixiga oltin harflar bilan yezilib ketgan namoyandalarimizning arasida ataqliq sozanda Qozoq SSRning xizmat ko'rsatgan artisti Asqarjon Akbarovning o'rni alohida albatta. Akbarovlar sulolasining yorqin namoyandasi bo'lgan xalqimizning so'yimlik san'atkori, Qozog'istonning xalq artisti Zinatgul Akbarova 3 yoshidan tatib sahnada naqsha etib usul o'ynashga boshlagan. 1942 yili 7 yoshlik Zinatgul balalar ijodiyatining Cumhuriyetlik konkursida o'z hunarini namoyish qilib, konkurs laureati bo'lgan. Чуть не опоздали. Шестилетняя Зина Акбарова из села Чилик Алматинской области исполнит уйгурскую народную песню «Тамбаши». Обработка композитора Ратнера. Uyghur teatrida oilaviy artistlar ko'p. Jumladan Qozog'iston xizmat ko'rsatgan artist marhum Asqarjon akam
Akbarov'ның ailesi doğruluk yaptığım keldi. Özü o tiyatr kurulgandan beri tiyatrda hizmet kılıp, bütün hayatını sanatga bağışlagan ustazlarımızın biri. Asqar Zakamның ustazlığı da tiyatrda nurgulgan yaş ustazlar, artistler ösüp yetilip çıktı. Cümleden mana men özüm Asqar Zakamны özümnің ustazı dep bilaman. Asqar Zakam özü sanatni yaxshi söýgeşke, sanatga barlyk can jigarni muhabbetini bergeşke özünün ballarını sanatlar kılıp terbiyelep ötürüp çıktı. Asqar Zakam'ınki 7 balısı sanat sahasında işlerdi. Asqar Zakam'ın ailesi bizning nurgulgan sanat söyermenlerinin tamoşibinlarınki en hürmetlep kördigan, töydigan ailenin biri. Ben Asqar Zakam ailesini 1946 yıldan beri yaxşı bilaman. Masalan, Zeynep konservatoriyani tugutib teatrimizga keldi. Kelishinin sebebi Asqar Zakam Zeynep kızını pat teatrga yetlab kelib, usullarni öğrenip, teatr kitaplarını görüp, mana şunun akıbeti Zeynep kız teatrga aktör bo'lib keldi. Aktörler emas, koreografiyani tugutib, usulchi bo'lib keldi. Yana Zeynep kız bilan men ishlayotganimga mana 30 yil bo'ldi. 30 yil ichida Zeynep kız bilan O'rus usullari, Qozoq usullari, O'zbek usullari, Tatarcha usullar ve Uyg'ur klassiklik usullarni birga o'ynadik. Zeynep kız bilan 30 yil ichida nurg'un kitaplarda birga o'ynadik. Xalqimizning milliy naqshlarini babida ijro qilish qobiliyatini bayqagan teatr rahbarligi yosh usulchiga repertuardagi bir qator jirik muzikalik asarlardagi bosh qahramonlar obrazlarini ishlashlik topshirdi. Natijada Zinatgul Akbarova yuqori mahorat bilan yaratgan Anarxon, Sanam, Nazugum, Nurxon, Tahir Zuhradagi Zuhra, Arshin Malalandagi Gulchehra, Maysarining ishidagi Ayxon, Qarigüldagi Amal qatorliq obrazlar minglagan tomoshabinlarning cheksiz olqishiga sazavar bo'ldi. Yadın aldın sen meni. Tavakkumda? Zeynep. Qanday qam? İşlerin yaxşımı? Rahmet edem. Zinatgul Akbarovaning aktyorlik diapazoni faqatla nozuk, lirik qahramonlar obrazlari bilan cheklanib qolmay, balki aktrisa har xil janrdagi asarlarda ijobiy qahramonlar bilan birga komediyalik janridimi bir turkum obrazlar yaratishga muvaffaq bo'ldi.
ijodiy faoliyatida Zinatgul Akbarova 100 dan oshiq har xil obrazlar galereyasini yaratib, faqat elimizda emas, balki qo'shni Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Rossiya, Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni tomoshabinlar huzuridama zo'r alqishqa bo'lendi. Xalqimizning so'yimlik san'atkori Zinatgul Akbarova jamiyatlik ishladimi faollik ko'rsatib, bir necha qitim Olmuti shaharlik partkomining a'zosi, Qozog'iston Kompartiyasining 16-siyezga delegat bo'lib saylandi. Shundaqla u xalq deputatlari Olmuti oblastlik shaharlik kengashlariga, Qozog'iston Xalqi Assambleyasi kengashining ham Olmuti shaharlik Aqsaqallar kengashining a'zosi bo'lib saylangan. Qozog'iston hukumati Zinatgul Asqar qizining Uyg'ur kasbiy teatr san'atini rivojlantirishdagi bebaho mehnatlarini yuqori baholab, u Qozog'istonning xizmat ko'rsatgan artisti unvoniga sazovor bo'ldi. Bir necha qitim prezidentimizning ham Qozog'iston Madaniyat ministrligining faxriy gramotlari, medallari bilan taqdirlandi. 1991 yili bo'lsa, Zinat Akbarova Qozog'iston Jumhuriyatining xalq artisti degan yuksak nomga muyassar bo'ldi. Zinatgul Akbarova baxtlik oilaning mehribon onasi ham mo'misidir. U xalqimizning atoqli olimi İlyas Semetov bilan 2 farzand qushdi. O'zining butkul ongliq hayotini faqat Uyg'ur milliy san'atining taraqqiyotiga beg'ishlagan atoqli aktrisa 2020-yili 85 yoshida vafot bo'ldi. San'atkor ismining avlodlar xotirasidan o'chmay saqlanishi uchun 2023-yili Zinatgul Akbarova yashagan uyga memorial taxta o'rnatildi. Yaydığa iştim yok, yatıdağın gazetimiz yok. Şunda günler bilen bugün şu tiyatrımızda, şu binarımızda odağımız için çok bakın. Hemimiz getireydiğim Uygur halkım aman bulsun. Sizler aman bulunlar, öğüşçülerle, balcakınlarla, hemimle yaxşı günlerini görüp, hemimiz de kendi eder bir yübileyle okalandı, bir işler okalandı, görüşeyle, sizlerini sevinip durumuz. Belki sizler mi sığırdağınızlar? Şunun için sizlere köp rahmet, aman bulaylı, yan bir görüşükçe rahmet. Rahmet, Zinatgul Akbarovanың balılık çağları uruş devriga to'g'ri keldi. Bay filmde kökünümüzdek 7 yaş paytida butkul ittifoqliq badiiy olimpiadada birinchilikni yengib olganda, uningga sovg'a qilgan oltin soatni keyinroq ota-onasi 16 kilogram bug'doyga tegishga majbur bo'lgan. Ana shu qiyin davrda tavlanib Uyg'ur san'atkorlarining yezidan yezilga o'tkizga qo'shilgan haroda, ba'zida piyoda yo'llarni yalang'idaq minib, dadisi Asqarjon akaning aylab gastrol yurganini o'z ko'zi bilan ko'rib o'sgan Zinatada kelajagini faqat san'atdan izladi ham topdi. 1955-yili Uyg'ur teatriga usulchi kasbini egilgan san'atkor keldi.
Zinatgül Akbarova Uyghur teatriga dastlab usulchi bo'lib kelib, Uyghur usul san'atining taraqqiyotiga ko'p ajr singdirgan bo'lsa, bugungi kunda shu namoyandalarimizning san'atini yoshlar mana mushundaq utuqliq davom qilyotidi. Zinatgül, sening 14 yaşın ekan, yo'lingning ömürdeki basım ekan. Joluqtiq Almatıda biz ikövimiz aynaldı anamızga olsun ekan. Kaldı artda жастық шақтың жасыл нуы, шыңына Алатаудың асылдığını, есімде қалдың менің ұйғыр қызы, менің бала күнімнің асыл гүлі. Атыңды ардақтайды халық дәулет, өзіңе гүл сыйлады Алатау кеп, тойыңа жыр арнадым жетпісіңде, әнші қыз мені есіне алып тау деп. Жылла, жүгірік жылла, бізгі түйдірмастын, ешімізгі яш қошып, яшлығымызны оғырлаплы кетіп барыды. Бұныңдың топ-тоғры 20 жыл бұрық мұқадам, мұшы сәхніде қазақ халқының бүйік шайыры Туманбай Молдағалиев Зинат Акбароваға арнап мұшы шиырны оқыған екен. Рахмет, Зинатгүл Акбарова білән талай жылла мұшы сәхнелерді біл ижат қыған кәсіпташларға вакалеттен сәхнеге пешқадам сәнәткарымыз Қазақстан Cumhuriyeti'nin хезмәт көрсәткән әрбаби Алымжан Айсаевны тәклиф кылабыз. Мәрхәмәт. Assalamu aleyküm. Bugün Zeynadem'nin 90 yıllık tavleti. Əsləş günüge jirak yakından kiyip otagan qeyrindaşlar, dostlar, tamaşbinlar. Sizler için jürgümdün rahmet deymen. Demek sizler Zeynadem'ni unutmadınlar tehi. Bugün bizge koşulup əslə birden musun muğun şəhərdiginler mın bir rahmet. Ben hazır bunu filmini kögendeken üzden bir kısmağını kaldım. Burunqı davrlar qaytib ketgende köp kaldım. Nemiş ki desenler benim en yakşı vakılarım Məşəd Özkən. Bu dünyadan ketken uluk artistlerimiz, uluk dostlarımız hemmisi meye jügrep жүрсе, ben hazır üzemni bunun 60 yıl burunqı. Hazır emez, 17-18 yaşlık alımcan deb hesaplayman. Nemiş ki? Ben söyleyeyim etpirezlerge. 1964 yılı tiyatr tarihinde birinci bulup 2 yıllık aktörler tayinlanan kurs açıldı, studiya açıldı. Şunun biz 15 bala imtihan ötküzüp tiyatra keldik. 1 oktyabr günü tiyatrının işigini içip tiyatra kirdik. Nemiş ki desenler biz tiyatrda okuduk, masalarga çıktık, okuş bilen tecrübeni bilip mangdık. Şunun bilen nemiş gelse ben şu günden başlap Məşəd işildim deb üzemni hesaplayma. Biz arman kıldığan artistlerdi burun. Kaçamı körsek aşadamlarını, kışıt birden busum otasak, gaplarını anılsak dettik. Mana şu günden başlap bizning şu uluk arzu armanlarım emelge açtı. Hakikaten ulan nahit uluk zatlaydı mana muşlarımızı. Acayip es adamlaydı. Muşu günkü kivatkan tiyatrının asası fundamentini kuruvatkan mana şu uluk zatlaydı. Undak adamlar sakındı başka buğan bilen hayatta nahit kemter, küçük bir yıl. Köngülü derya, acayip esil insanlaydı. Ömürde tiyatr üçün bütün vücudunu bağışlayan, gerek olsa cenini verdiğin adamlardı. Aştak adamlarla işleştiğin özbür çoğun vakit hoşallık emez mi? Ben üzerine aştak bir ahmet kişi gitti hep hesaplayayım. Şular bilen işleginim için. Buna şuanın birisi, bana şu Zeynat Adem Akbarova. 64. yıldan başlap Zeynat Adem bilen ömrünün ahırgıça birlikte işildik. O adam bilen işleş nihayet bir rahat. Oylanlar 100'ün oşuk rol oynadı. Bu ne melekten? 100'ün oşuk adamның rolünü oynadı. Her bir adam bir dünya. Her türlü karakterli dünya. Muş 100 xil adamda 100 xil çağrılar bilen jürgüge selip, köylep, oynap, jığılsız zaldıkilerini jığıltıp, külsüz zaldıkilerini küldürüp, eşyanın hayacan kızıp, mundaq boluş degen her kimnin koludan kelmeydi o. Bunun için kançlık jürek gerek. Kançlık talant gerek, kançlık emgek gerek. Andikin ben üzem rollerde oynadım, bir nersi etip bere etmesem bulmaydı. Vaqt ben tas şəməndi bulduğum vaxtımda Zeynədən beni saxlap qalğan. Sebep,
Bir yıldan keyin İşir makam kepti Alımcan. Sanımız Haydar'ını verimiz de bu. Oy, nemişke desem, melki biz operasyonlarını etken çağda ünüm nağa çırağı çıkıdı de. Ömrümden dağış etip görmegen. Oy, kandak desem, yak ben başlayın bilen keliştim, oynaysa dedi. Repetiyada orkestr aldığında bu aşka, ançı-monçı bir şey ötken eşi itkanda kıldık. Sahneye çıktık, spektakl bu. Zinedem, nime? Nurhan, ben Haydar. 67. yılı deyim hatalaşmışsam. Çıktık. Bu kitapның muzikaları acayip hem de. Özbek'nin en uluk muzikaları da bizden mukamla okşaş. Bunu en uluk artistler yetkan. Biz Abdurmakam okşaş. Özbek'nin uluk artistleri Ekrem Makamla okşaş. Adamlar yetkan. Ben ömrümde unak yetmeganda. Çıktık, başlandı. Başlangan keyin bir-iki müzik başlangan çağda beşiğe sel koşuldum da. Keyin mundaqlık qarsam, muzika başqa yoqqa ketib bordi, men boshqa yoqda. Men o'zim alaydan bu muzika alaydan. Arlıqda bir Özbekler kepke qaydan keldik bilmayman, zalda vaqirdi o. Ey yaşang, ölmang deb. Zanliq ketib atadi da menga. Nim qildig'ini bilmay titrab ketdim da. Qasam ishimkan muzikani asta qilib Zinedam jugrab keldi, qishim qo'limni ching tutdi. Tutibla. Men o'zde mening naqshamni etishga boshladi. Men Zinedam qo'shilib etaverdim. Bir azroq o'tgan keyin rollar bo'lgan u yoq bu yoqqa jugrab yurmanda. Tova. Naqsha yiqildi kelganda Zinedam kelolma. Bunda qilib o'qib qo'ydi. Ashi spektaklni Zinedam men Haydarni ham o'zining naqshini etib meni yor yo'lga tugatdi. Agar boshqa aktyorlar biz qila oladimi shuni? Yo'q. Ular o'zining naqshisini biladi. Zinedam butun hamma naqshini, ashuni hamma muzikani yodiga olgan. Mana shundan keyin o'zimga kelamay uyga bordimda, yo'q men shu san bo'lmaydi, teatr chiqib ketay dedim. Atatigan kelib Sergey Rubinch başayının kabinetine kirdim. Kirsem neyim kildin, neyim oldu Alımcan dedi. Vay akşam ben nayet şemen dop yatdım. Ben tiyatr işlemeydiken ben. Ben çıkıp gittim deyip ki batım. Sergey Rubinch bana erze kol koyup verin. Turp gitti. Sen turist istedin mi? Kuzunda korkanca kadar mısınız? Hayat degende kim hatalaşmaydı o? Sanki bari bir yıl oldu işlevatkanınga. O hemsinin bir şey de ötüğünü. Sen koypmamayma deyip çıkırıp etti. Çıkmasam Zinedam ayaktan kirip etip ki. Vay ne oldu çıkmazsan o deydi. Vay hadi maçtak desem. Meni koypmamayma desem. Otamaya deyip Zinedam işe şundak yaxşı gapni qildi. Şunun bilan men teatrda qaldım. Agar şu gaplarni hozir qayerda bo'lardim? Antiki Zinedam o'zi 1 qirliq 8 qirliqdamda shunday odam edi o. Nadi jamoat ishlarini ko'p qilardi. Biz gastrollarga bormizda, gastrollarga borganda Zinedam bizni ip mang'atdi. Mang'atgan bütün rayonning 3 rayonimiz var bizning eng yaxshi bizni kutib oldigan. Hamma rahbarlari, kolxoz rahbari va rayon rahbari Zinedam shunday hurmat qilardi. Zinedam kirib bütün ishni bitirib, hammasini uyushtirish ishlari bormi? Yemak, ichmak bormi? Yotoqxonamiz, tomoshabinlarmi? Hammani shu hal qilib chiqardi. Sizlar o'ylab qolmanglar, Zinedam boshqalar yaxshi ko'rdik deb. Oddiy fuqarom shunday yaxshi ko'radi. Bundaqlar yomon jiqildan birini aytib beray. Uyg'uronida mehmonxona şehir bo'lgan yomon chat jiroq yoqlarga boramiz. Ang boshqa bizni uylarga bo'ladi. Yilga 3-4 oy komandorga yurimiz. Bizni Zinedam apadi bir qatim apagandan keyin kolxozga kirib, kim qayerda yotadi hamma yez kelishib chiqib, avtobusib mangdi. Hammani taqib bo'lgan keyin Zinedam eng oqidi o'rinlashatdi. Bir yer kelsak, bir ishga non yiqib, non to'ndirni yetibdi. Vay haram tonun yetiştiler sen bizden apagan bal. Usta eşek şişler dedi. Degen ki ben öldüm. O yaxşı gönder bizimki de nallan yıkıp bir de sıkınayı sündep çakçak kıldık. Geldik, toxtadık. Toxtagan avtobusdan işi geçildi. Şunlar biz şuvatımız, şuvatsak ışkayal bizge qarap kaldı. Erdiganda sığıskan iman şaraqlap ketsek kim kelkse bu ertislerken bu. Devede biz kısmağında kaldık. Ya kırınlar Zinedamlarla köşede yapsak yapılı düşüyordu. O Zinedam oldu. Vay deb жүгіріп chiqib Zinedamni quchoqlab söýüşüp, munsib bir xuddi bir qarindoshlarda ko'p ketadi. Shuning deb Zinedamni unumay. Akirkat to'yga. Sen moy balla baqsa bulam tushsin. Bulağım jayetidi dedi. Bizdan yoq boshqa yoq deb akat biz Zinedamni kolxoz raisining uyiga tushsin deb qo'yganka. Biz uyga bordik, boshaq avtobus Şurada ayalı çıktı. Oy mehmon keldi deb yugurib, kelinglar deb boshlab ketdimi? Ishni ochdim men, Bilim, Mamudayev, Sultan Isroilov, 3-4miz asta tushdik. Tushsak bizga qaraydi, abaloq qaraydi, manda qaraydi.
Kelip avtobusun işi qarab baktı. Ey, ne buldu? Zina qina dedi. O Zina'na pökün çıkandamla pustan çıkandam tatlı al dedi. Ha, sonra. Mana orada mulla geldi. Ha, bu öykürüm dep kirgizip etdi. Bir 5 minut ötmeyla kolxoz reis geldi. İyi yolçuya öykü. Qani Zina'lar düştü mü? Maştaq жүгіріп geldi o. Kevdal yaqla Zina'na pökün çıkandamla evaptı. Ama bir yaşlı bir artistler geldi o ançım tonmayımız dedi. Öykürüp bizi qarab qoyup, muyak qarab qoyup, boptu balım. Demin men işime dep chiqib ketdi. Şu Zina'nın paysidan aşağısı biz 2 gün kolxoz reisinin öyle mehmon boldik. Endi men yana nima deyman? Zinedem hakikaten bizning xalqimizning, teatrimizning cho'lpini, vaqtlar cho'lpan, jultiz degan gaplar yo'qdi. Haqiqiy cho'lpini. Zinedem nihoyat ko'p qirliq odam. Qara, mehribon ana, so'yimlik yor. Jamoat ishlarini qilayotgan, arz qilayotgan, o'sha darajaga yetsin, qancha bo'ron chapqunlarni bechidan kechirib, mushu ulug' darajalarga yetdi. Bizga ustoz, men o'zim ustozim deb hisoblayman. O'qitgan odam ustoz emas, qishi yurib, ashta qarab o'rgangan odam, mana o'rgatgan odam ash ustoz. Biz o'rgandik. Bugungi kunda Zinadan mesela eslayotganimiz uchun, masha tug'inimiz uchun xushalman. Aramızdan ketgan bilan Zinadan biz uchun tirik. Ruhi belki masha jirdig'andi. Shunlashqa biz hech qachon Zinadan unutmaymiz. Hech qachon. Andaq bo'g'ini unutishqilay odamlar emas ular. Her qandaq bizning teatrimizga hozir yoshlar yamanchiq keldi. Ular bilamdi, bilmayman. Mening bildigan bir narsam, mushu 1 soat, yarim soat mashq tushishlarda Zeynadamning kimligini ular biladi. O yaxshilikni ko'rgandan keyin ashuni o'xshash qitirishdi. Qandaq xalqini, millatini, davlatini sevish uchun qandaq bir yaxshi ruhlar paydo bo'ladi deb ishinaman. Sal ko'p so'zlab qo'ydim. Rahmat. Rahmat Alımcan aka. Hürmetli tamaşbinler, hatiri keçilgimizni davamlaştırımız. Merhamet. Sen ne düşün kuyuvatkan yürekler, yüreğide tümen arzu tilekler. Bunlar bizge aziz hem de kirekler, sanatkarlar azizler, azizler. Ular bizge aziz hem de kirekler, sanatkarlar azizler, azizler. Sanatkarlar, güzel hayat, hoşallıkta medetkarlar. Sanatkarlar, güzel hayat, hoşallıkta medetkarlar. İnaqlıqni küylügenler, sanatkarlar azizler, azizler. Muhabbetli inaqlıqni küylügenler, sanatkarlar azizler, azizler.
karlar Aziz sizler azizler Sanat üçün barlığını atıgan Sanatkarlar aziz sizler azizler Sanatkarlar güzel hayat hoşallıkka medetkarlar Sanatkarlar güzel hayat hoşallıkka medetkarlar güzel hayatta medetkarlar sanatkarlar Rahmet. Kesbi tiyatr sanatimizning möjüzüsü bolup, sahnimizde 90 yıl davamında talay rejissörler arkalık qayta sahneleştirip kevatkan Anarxan muziklik dramasi bizge aramızdan ketip kalgan bir türküm Anarxanlarını hem hemralarını ihtiyarsız esiltidi. Tiyatrımızda 20 yıl davamında baş rejissör bolup faaliyet etbagan Sergey Rubinich başayan, sahneleştirgen Anarxan, Gerip Senem, Nazugum, Tahir Zohra, Malinovkidiki Toy, Arşimallan, Mayser'nin işi, Kargül Katarlık muziklik dramalarının hemmisi de Zinetgül Akbarova baş kahramanlarının obrazlarını yaratışqa muvaffaq boldu. Şularning arasida aktrisa yaratgan Nazugum obrazı alayhidir o'rinni egilaydi. Xalqimizning qahramon qizi obrazı ta bugündimi sahnimizning 4-dün o'rin aldı. Hazır tıqtınlağa Nazugum muziklik dramasıdan üzünde havalı qılımız. Nazugum rolda Luiza Rozaxonova. Merhamet. Çelikler! Pili! Haydi ulan! Meşede kalıydı. Dem alıydı. Öz yurtundan gider olsam, beni yoklar kişim bağlı. Gariplik şeride ölsem, beni yoklar kişim bağlı. Kini kavmi kıyındaşım, bu yolladı bolsa adaşım, közümden ak kuzup yaşım. Beni yoklar kişim bağlı. Senin, nime dedin bah derviş? Ben muhabbetli metiyle vatmen. Derviştim o muhabbet bulan mı? Dervişlik men üçün padişahlıktın mı evzel?
Muhabbet şerbetin içtim, kazanday kaynağı taştın. Bu paını dünyadan geçtim, beni yoklar kişim var. Bu miskin zalim eşrefinin kişi halını bilmeydi. Bu yerden baş elip geçsem, beni yoklar kişim var. Muştaqdı bizning bir-birimizdan hech farqi yo'q. Shikilimiz o'xshashli dervishlar. Andak emes Nazgum. Sen derviş emezsen. Belki sen perişte sübet ayal sen. Ama biz dervişle ölsek, biz bilen hiç kimden kan yok. Ceset kaydı bulsa, kuzgun şu yerde buldu. Sen bulsan, öz anıvetinin, öz anıjutun, Kaşkayga qaytib berişin lazım Nazgum. Mana Nazgum, bunu nanna al. Bunam Kaşka buraydı. Kaşka buraydı kızlar. Kaşka buraydı. Şundak Nazgum, bunan anıvetinimiz, anıjutumuz Kaşkar yıkılgandan Nazgum. Kaşkar yıkılgan. Lan. Kaşkar yıkılgan kızlar. Lan. Hayatımız endi muşundakta ya. Deşlemiş için ötüp gider bu derviş. Yok Nazgum, seni uluk Allah, onu öz derzendin, yaş gögendin olduk, yaş gördü Nazgum. Konuştum Kaşka. Seni de musirindim. Dallık devrimizde Tümen Derrası yenideki alma, anar, neşbüt bağlarda erkin azadı kovuluşup suda üzettik. Kaşka, sen gamsiz Sadıballanın en yakın sırdaş dostuydun. Her günü tan etişi bilen ornumdan turup Kaşka terek karab telmürüp gitme. Aman kancı. Aman kancı. Ah
Hepiniz! Ben endi bağlamayım. Yok. Üldesin eşhedü üldesin. Yok. Men işimiz gerek. Eğer malımızsa ne izlep uçutu etti kızlar. Men işimiz gerek. Bəzi de cenimden geçe. Özenli. Bu kar taştın. Taşla etkin. Ya. Ulan kodum bulup aldıkça. Ölginem yakşı. Rahmet. Endi ustazımız Zinat Akbarova bilen uzun yıllar birlikte işlep, talay sahne eserlerde rollerini oynayan kesipdişimiz, Kazakistan'ın hizmet gösterken erbabi Farhat Davutov'ni sahneye teklif kılımız. Merhamet. Hili isimde Zinat'tan bilen köplügen spektakllarda birlikte oynadık. Kelille Kozolunu, Çetellik degan Türkiye'nin türklerinin yazgan eserdimi. Şu yerda Zinat'tan bilen Kurban Mansur Bişkisi Çeteldeki Uygur baylarının obrazını yarattı. Şu yerda Zinat'ın bir sözü vardı. Başka elde sultan boğucugiçe öz elinde ultan bol degan söz var balam. Sen bu Çetelgin mişki keldin dep bana. Ben yaş balda oynagandım. Şundak bir sözünü şundak dettike Zinat'ım. Şu жүрген buna ait tesir kılgandı. Zinat'ım doğru gap kısakcık. Biz her daim gastrollar bağandı yerkette avtobusda ket berip her daim deydigan Farhat Lutful'un nakşlarını etkine Zuhra canım ne dep yaxşı köretti. Hazır sizlerimde kıtыңlağa Zinat'ımның yaxşı kördügan nakşlarının biri Zuhra canım. Merhamet.
perişandır halim benim yardım cüda buldum endi. Рәхмәт. Шу bir 60-нчы жыллардагы мыңлыган сәнәт сөяр мөхлисларыбыз Зинат Акбарова белән Абдырым Әхмәдинең бетәкрар сәнәтеннән хөзерләнгәне, уларның аҗаип лирикага толып ташкан дуэтларны, арияларны тыңшап арамагыны уйгыр театрыга алдыратты. Әйне шундак классик дурданымыз булган Гайриб Сәнәм музыкалык драмасыдан үзенде хавалы кылабыз. Мәрхәмәт. Sanamcan. Nim buldunuz mehbubem? Nimişki çıkmaysız? Siz, sudun kurukluk taşlangan belikdek, gün görüşümnün tesligi sizge naməlum mu Sanamcan? Gayripcan! Sanamcan? Gayripcan! Sanamcan! Sanamcan mehbubem geldiniz mi? Sanamcan! Sanamcan, nim buldunuz mehbubem? Nimişki dersga kirmediniz? Bilemsiz Gayripcan. Ha? Endi bizni ayrım okuturmayız deydi. Ayrım? Ha? Sebep? Sebep bana naməlum. Bilemsiz Gayripcan. Ben bugün öyde oturup sizni nahayda ensirdim. Endi siz günde seherligi muşu bakı kelin. Muşu bakı? Ha? Güller yeniden içilip atkan vakti şikelen meşede bolumuz. Meşede? Et şunda kılamsız Gayripcan. Kelin besli şeyli kim etgen keldi ki? Sanamcan, elbette siz etken kelsizde. Çünkü siz digen meşede de. Siz mancı jıraqda emas ku Gayripcan. Besli şeyli, eğer men keçiksem, men keçiksem. Ha, ene, o totuquşunu görüp atamsız Gayripcan. Ene. Ha, körotma? Ya şu totuquşunu men sizge berip etey. Ha, eğer men keçiksemçi? Siz keçiksiniz. Bana bulbul goya tutup bersiz. Bulbul goya? Bulbul goya. Eğer de tutamsamçı Sanamcan. Tutamısamçı.
Anamsınız. Şu gülünüzge qarab, bulbulçı sayrap dersiz. Sanemcan, men şu gülge qaramayla, sizge qarab, sizden ilhamlanıp, bulbuldum atık sayrap berey. Bilemsiz Sanemcan, eğer siz yanımda bolsanız, men ulluq bir rizq kömümen. Geç vaktin ah vurup men yanıda, bağda yarim bay ikennin Hasret bilen senem canım kaydede, senem canın bağ dikennin bilmedim. Heyran kıldı minni şirin sözünüz, bu bahçire minnin bilen yürsünüz. Endi keldi hoşallı fırsat bilsiniz, çağır bağla has ikenni bilmedim. Kurban bulay kaşın bilen gözüge, pida bulsun canım her bir sözüne. Kel senem can tuyup Allah'y hüsnünge, söygen yarım bağ dikennin bilmedim. Kel senem can tuyup Allah'y hüsnünge, söygen yarım bağ dikennin bilmedim. Bul bulap şeker şan eyleyin, gül eşrin altında bu yere sarlayın. Gel garip can bu bahçire yüreğim, suygen yarım bağ dikenni Kel senem can tuyup alay hüsnünge, söygen yarim bağ dikenni bilmedim. Sanemcan. Apam. Sanemcan, Sanemcan. Sanemcan. Rahmet. Aziz tomoshabinlar, bugun sizlarning oldinglarda teatrimizda yaqindan faoliyat ib kelayotgan yosh aktyorlarimiz Dilnaz Qavdunova bilan Varisjon Abdullayev g'erib sanam üzüntüsü orqali imtihon topshirdi. Tabriklab qo'yaylik. Bu yoshlarimizga rahmat. Rahmet. Bu yoshlarimizga kelgusida texmo yaxshi ishlab, ustozlarning izini bosudi deb umid qilamiz. Zenatede kasbi usulchidan aktyorlik kasbga dodil qadam tashlab, u Nava ansamblining konsertlarida ishtirok qilgan. U o'ziga xos ijrochiligi bilan bir turkum xalq naqshlarini voyaga yetkazib itatdi. Hozir biz navbatni Nava ansambliga beramiz. Bir jurish elin naqshlari. Marhamat. Mecnun
şahidi ya girmeydi ya kilip alsın vay cilimni ya kilipten sun bana yadır Rehmi kılsan ayarey mutun algın Ürgiley vay kıymışsın caniyim Yanan içrak demlaye Kıygetli eprak Bakil mıgal yani ayare Kömüldi ecrak Bakil mıgal yani ayare Kömüldi ecrak Ezelden telim olsa yarey etsem armim yok Ezelden telim olsa yarey etsem armim yok Rehmi kılsam aynan bedey Ey vay kıymışsın canimini ey canimini Şundan şuna gelmişim sen yar için Cevri capa çekmişim didar için Cevri capa çekmişim didar için Çimenin geyer mi yine sayraydı bulgur Ürgiley vay bulbulun sayran ile gül saçım Kallemde gel kaşları Haydi cemalim cemalim Haydi cemalim cemalim Diğer olmazsan ey nadem Edur hiyalim ya dost Edur hiyalim Vay dadem Qadirlik mehmonlar, bugun biz Zinat hada yaratgan obrazlarning arsidan bir nechsini eslab o'tdik. Zinat Akbarova teatrimizda ishlagan 50 yildan oshiq faoliyatida bayqi nozik nafis ham liriklik qahramonlar bilan birga boshqa janrdagi asarlardimi bir turkum obrazlarni yaratdi. Masalan, Xonima Kim kimga aşık spektakldeki Bibi Xanım roli. Zinat hadining komediya janridimi tangdish yo'q mahorat egisi ekanligidan dalolat berdi. Mazkur spektaklni ko'rgan tomoshabinlar ta hozirgacha aktrisaning talantiga opirin o'qiydi.
Zinat hada özünün köp qırlıq maharati orqali Uyg'ur sahnasida kelajak yoshlarimiz uchun cho'ng bir ügünüş hem tecrübe mektebini yaratdı. Akbarovlar sulalisi faqatla Uyg'ur kasbi teatr san'atida emas, balki elimiz san'atining taraqqiyotida cho'ng rol o'ynamoqda. Qozog'iston Cumhuriyetining xizmat ko'rsatgan artisti, ataqli usulchi Adalat Akbarovani bugun aslamay mumkin emas. Butkul angliq hayotini Uyg'ur usul san'atiga bag'ishlagan Adalat Akbarova buningdan 3 yil burun aramizdan ketib qoldi. O'zbekiston teatrida rejissyor Xalbu Akbarova. Shundaqla Moskvadagi Gits Ali o'qish dargohini tugutib, tunji qitim kasbiy baletmeyster sifatida teatrimizda faoliyat yurgizgan Salima Akbarova. Kasbiy muzika sohasida yosh o'smirlarga ustozlik qilgan Nurbiy Akbarova. Drujniy Rebята gazetining bosh muharriri, elimizning madaniyat qayratkari Alimjon Akbarovni xalqimiz yaxshi taniydi. Bugun mana shu aramizda zalda Qozog'iston Cumhuriyetining xizmat ko'rsatgan arbobi professor Anvar Akbarov muba. Qani marhamat Anvar akini sahnaga taklif qilamiz bir chavaqlar bilan. Qatqaroq chavaqlar bo'lsin. Marhamat. Добрый вечер, дорогие зрители. Вот. Если бы не было Зинат Аскаровны, я бы не стоял сейчас перед вами на этой сцене. Вот. Она привела в музыкальную школу меня, будучи я в 6 лет. Вот. И я ее считаю второй мамой. Ну, это удивительный человек. Ну, не мне долго, вы уже тут. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех выступавших здесь за теплые слова, вот, за память такую. Поблагодарить руководство театра, вот, за всех музыкантов, артистов. Вот. И вообще спасибо, что театр существует вот в такие нелегкие времена. Вот сидит там мой друг Дильмурат Кузиев, который много вложил средств вот, в реконструкцию, в капитальный ремонт этого театра, и много таких друзей. Что сказать? Вот вы видели 6-летнюю Зинат Акбарову в ролике. Вот моя мама говорила, что вот мы стоим 18 человек, ее детей, и она на 7 нас показывает, говорит, вы вообще мизинца не стоите Зинат. Понимаете? Ну, так оно и, в общем-то, и есть. Еще раз хочу поблагодарить. Вот. Ну, вы знаете, я вот был... Она привела в музыкальную школу меня и вообще всех остальных потом, младших уже. Вот. И я помню, что я выходил за забор школы, интерната, и ждал ее каждый день вечером и плакал. Понимаете? Вот такая старшая сестра. Вот. Ну, сейчас вот в память о Зинат Аскаровне мы исполним вам 2 пьесы. Спасибо большое. Рахмет. Қарақараев Тропою Грома балетідін бір көрінішіне Құрманғазы намыдеке Қазақ Милли консерваторияның камерлық оркестр орынлайды. Бәдди рәкбірі Қазақстанның қызмет көрсеткен әрбаби профессор Анвар Акбаров.
Rahmet. Kendi endi sahnimizge Alımcan Akbarov'ni teklif qilaylik. Bir chavaklar bilan qani, marhamat. Assalomu alaykum. Ассаламу алейкум, хөрмәтле елдашлар. Добрый вечер. Спасибо огромное всем, кто пришел сегодня почтить память нашей старшей сестры Зинат Аскаровны. Анвар правильно сказал, спасибо всем, кто это все организовал, театру спасибо. Но большая заслуга, конечно, в этом лежит на дочери, на плечи дочери легла Гульбахар Семятова, это ее любимая дочка, есть еще Руслан, сын, конечно, безусловно. Гульбахар, это она это все организовывала. Вот, сейчас Анвар сказал, что Зинат Аскаровна привела за руки, просто взяла и в музыкальную школу, да, а меня она оттолкнула оттуда. Она сказала, хватит с нас музыкантов, пусть у него будет нормальная профессия. И я поступил сначала в энергоинститут, закончил его, получил высшее образование как инженер-электрик. Потом поступил в КАЗГУ имени Кирова, стал журналистом. Но гены все равно дают о себе знать. И потом мы с друзьями моими по Дерибас, есть такой район в Алмате, Ерлан Мусаханович, он сейчас президент Евразийского фонда культуры. Потом Насар покойный Кульцариев, покинувший нас. Вот. Мы создали свой ансамбль, он назывался «Улан». И мы очень много потом пошумели в Алмате, и в разных городах Казахстана, и даже в Советском Союзе. И вот сейчас я хочу спеть вам одну песню, которую написал участник группы «Улан» Юра Тарнопольский. Песня называется «Монолог». И когда я эту песню записывал, я приносил домой, называл эти диски, я их называл пирожками, горячие пирожки. И когда я принес один раз этот горячий пирожок с этой песней, Зина, сестры сидели и тянули лягмян. Вот. Я поставил эту песню, и у них были вот такие слезы на глазах. Можно? Песня называется... Да, песня называется «Монолог». Автор музыки и слов Юрий Тарнопольский.
Ты помнишь, мама, как мы с тобой любили тополя и говорили мы о них, как о живых, а не деревья. Ты помнишь, мама, эти крики журавля, что улетает, оставляя листья в белых перьях. Нет, я не умер, я споткнулся на поляне и белым тополем пророс земную высь. Нет, я не мог такое горе причинить тебе, о мама. Ты к тополям получше присмотрись. Ты помнишь, мама, как той весной стояли тополя, красивее и выше всех других деревьев. А знаешь, мама, один из них, ведь это я. Стою, качаясь, весь в белых птичьих перьях. Нет, я не умер, я споткнулся на поляне и белым тополем пророс земную высь. Нет, я не мог такое горе причинить тебе, о мама. Ты к тополям получше присмотрись. По белому стволу зеленый стебель вьется. Нет, я не изменился, такой же, как и был. Прижмись к стволу, ты слышишь, сердце бьется. Не плачь, ведь это ветер листву мою скосил. Нет, я не умер, я споткнулся на поляне и белым тополем пророс земную высь. Нет, я не мог такое горе причинить тебе, о мама. Ты к тополям получше присмотрись. Нет, я не умер, я споткнулся на поляне и белым тополем пророс земную высь. Нет, я не мог такое горе причинить тебе, о мама. Ты к тополям получше присмотрись. Казахстан мәдәниет қайраткері Алымжан Акбаров. Спасибо огромное, спасибо.
Ну, чтобы не заканчивать на такой слезоточивой ноте, я хотел бы спеть еще одну песню из уже не ансамбля «Улан», а Ерлан Мусаханович написал, наш тоже в составе «Улана» выступал, и написал эту песню, ну, на стихи он написал великого русского поэта Николая Рубцова, конечно. Я хотел бы вспомнить еще один факт такой, о великой силе искусства. В 60-е годы уже практиковалось телеспектакли на алматинском телевидении. Мне было лет 5-6, там, не помню. Вот. И показывают Анархан по телевизору. Представляете? Значит, там Зината Аскаровну заковывают вот эти захватчики. Вот кандалы, так голова торчит и руки. Папу моего тоже так же ведут на казнь. Все, их увели на казнь. Я плачу, я рыдаю. Как же так? Сестру убили, папу убили, да? А мама спокойно все газ делает. Я ничего понять не могу. Я говорю, мама, их же убили. Она говорит, ай, балам, ничего страшного. Проходит полчаса. Эти актеры, которые там убили сейчас, да, они приезжают к нам домой в гриме, в этих костюмах, и начинают раваб, дутар, даб, все. И до утра они поют шикарные песни, употребляют немножко алкоголя. Но тогда как люди жили? Вот все знали, что артисты вернулись, да, и никто ничего не... До утра это гуляние продолжалось. Это было так здорово, но вот тогда я был очень сильно потрясен. И если вы позволите, я спою еще одну песню, да, можно? Можно, можно. Это песня на стихи Николая Рубцова, написал ее мой друг Ерлан Конопьянов. Она называется очень просто «Зимняя песня». В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится шум полыни. Были пути мои трудные, трудные, где же вы, печали мои? Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное все забывается, светлые звезды горят. Кто мне сказал, что здесь во мгле заметеленной глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что все надежды потеряны? Кто это выдумал, друг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Ла-ла-ла-лай-ла-ла. Были пути мои трудные, трудные, где же вы, печали мои? Рахмет. Рахмет. Алымжан Акбаров. Рахмет. Кененді hürmetlik тамашыбынла сәхнеге біз Зинат Адамның нәбірісін чақырымыз. Аружан. Мәрхәмет. Hazır bizге скрипкада Таис размышления музыкасын орындап тұрды. Бір чабақла білән қаршы алайлы, мәрхәмет.
Arужан. Рахмет, алқышларыңлағы көптен көп рахмет. Biz bayatın beri Zinetgül Akbarovanың 50 жыллық ijadi faaliyetinin en yarkın, əstiqalarlıq bir dəqiqlərə əsləb ötüvatımız. Hakikaten Zinet Əskər kızı biz üçün bir təvərrük sənətkar idi. O bugünkü evlatqa sənət degen müqəddəs meydanğa qandaq cavabkarçilik bilen qədəm taşlaşını nəsihət qılıb, bebaha mehneti arqılıq bunundan keyimi səhnimizin gülü olup texi talay icadi işlerimizin beşidi turdu dep ümit qıgan edik, hem şununla işin ettik. Bugünkü tanda aşı ustazlarının yeşini qoğlap, bugün biz yaşlarının anısı bop kevatkan ustaz sanatkarlarımız var. Biz bununla çeksiz koşalımız. Kazakistan Cumhuriyeti'nin xalq artisti Reyhangül Mahbirovan'ı sahneye teklif kılayım. Merhamet. Assalamu alaikum aziz qeyrindaşlar. Bugün bizning hürmetlik hedimiz, teatrımızın anısı boğan Zinet hedimiz Akbarovani eskivatımız. 90 yıllık eğer boğan bulsa, hayat boğan bulsa mana 90 yıllığını toyladık. Zinet adam doğruluk köp sözler oldu. Onun hemsini kayıtlanmay, men hedimizin qanchalik mehribon adam ekanligini sizlarga aytmoqchi bo'lyapman. Zinet adam shunaq bir shunaq ruscha aytganda kompaniyskiy shunaq ayol edi. Bizni hammamizni bir kuni shu Qadr kechasiga hammamiz bizning uyga yig'laydik, qizlar deb butkul endi kollektiv desam bo'lmaydi, ham ayollarni opirib uyga mehmon qilgan. Şundak bir mehmandost, acayip ayal idi. Endi ballarını alsak, meşede Ruslan, kızımız Gulya, her ikisi bana anısının koynunda çoğun buldu. Bırak atının mehrini az kötü desem buludu. İlyas akam etigen kaçış bulup gitti. Şunun karmasın bizning Zinetimiz ballarını yaxşı terbiyelep, çoğun kılıp, bana nevrlerini körüp, Xudaya şükür, hemini körüşke müyesser buldu. Ben Gulya kızımga bir işke kız, üzemnin rahmetimini etmekçimen. Anılık rahmetimini. Gulya, siz şundak anınızı yaxşı qarıdınız. Qandak qattiq ağırdı. Şu vaxtlarda siz onu mehriniz bilen, bir taraftan maddi, hem taraftan anını qo'llab quvvatladingiz. Doğrularning eng yaxshisini ekib anangizga ishkezdingiz. Yo'ladingiz. Shuning uchun sizga men minglarcha rahmatimni aytaman. Endi demoqchi bo'lganim bizning Zinet adam bizning Zinet'im ballarını atsız terbiyeledi desem dürüst buldum, ben hatalaşmayman. Çünkü şunçilik gayret bilen, ciğeri bilen, o vaxtlarda bizning mayışlar şundak az vaxtlar. Şunun karmasın, işki balını tendetmey, tendiretmey, yaxşı oqışlarını okutup, bana çoğun kıldı. Özünün qeyrindaşlarıma şunak köy etti. Menden inilerim şundak talantlık dep maqtanadı. Mening demoqchi bo'lganim yolg'izchilikni ko'p tatdi desam bo'ladi. Biz o şaşı yolg'iz ayollar albatta bir-birimizni qo'llab quvvatlaymiz. Men yolg'izlikni hech qachon ayollarga bermasin degan bo'lar edim. Shuning uchun bugun shu Zinet adamning hurmatiga yolg'iz qolgan ayol degan naqshamni so'g'i qilmoqchiman. Muzikasi Alimjon To'qayevning, so'zi mening singlim marhum Mahigul To'xtaxonovaning. Qabul qilgaysizlar.
senin için aldım kolga tutarım ne mutluluk tutarım ne Tan atkunca güzellik bir kışlayman dıldarım ne dıldarım ne Nakşa etsam untarsam gazam bulgan baharım gazam bulgan gül baharım ne Yalğız kalgan ayal yalğız kalgan ayal iradilik ayal Sevdirmezke salır sen tanıya Tanrılarga ağlar Şırlaşmamı ükendim tünde Yastıklarını kucaklar Gündüzleri kıyaşka okşar Külüp ketsen kakaklar Yalnız kalgan ayal seni Kettim gurbet ayal Yalnız kalgan ayal seni Kettim gurbet ayal Yalnız kalgan ayal Yalnız kalgan ayal Ah kiriptu çaşlarımga Kılmazsın hayal Kıyınar senin bir hiyal Yalnız kalgan ayal Yalnız kalgan ayal Hürmetlenle ayallar niye Yaralgandır onun insan Uluk peygamberimiz namo Addi bir ayal tutkan Yalnız kalgan ayal Yalnız kalgan ayal Ah kiriptu çaşlarımga Kılmazsın hayal Kıyınar seni bir hiyal Yalnız kalgan ayal Yalnız kalgan ayal Yalnız kalgan Rahmet. 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 Mana qadrlik mehmonlar, bugungi to'y mərikimizmi axırlışıb kelatıdı. Zinat hada 50 yıl san'atning chig'ir yo'lini besib, baxtini san'atdan topgan, xalqning cheksiz hurmatiga sazovar bo'lgan mashhur san'atkor edi.
San'atkorning mehnati hukumatimiz tarafidan yuqori baholandi. Qozoq SSRning xizmat ko'rsatgan artisti, bir necha qitim hukumat darajasidagi medal, ordenlar 1991-yili bo'lsa, Qozog'iston Jumhuriyatining xalq artisti degan nomga muyassar bo'ldi. Şundak, Zinat Asqar kızı bəxtlik ana, Mehrivan Moma. Hem qeyrindaşlarının illik bağırığı bölengen Akbarovlar sulalısının şəşlik törigi idi. Lekin amal qancha, sanatkar 85 yaşında bu yoruq dünyanı terk etti. Zinatgül Akbarova yaratkan obrazla etkan nakşları bizning sahnimizde şagirtleri arqılıq məngü yaşaydı. Başka bir
Eyvallah. Endi sahne töriga teatrimizning badiiy rahbari Qanafin Farhatbek Amanjol o'g'lini taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Құрметті көрермендер, театр жанашырлары, бүгінгі зиялы қауым, Қазақстанның халық әртісі Зейнеткүл Акбарова апайымыздың осындай тамаша кешке келгендеріңізге көптен көп рахметімізді айтамыз. Енді бұл әулеттің анау бастауына біз сәл еске түсірсек, осы әулеттің бастауында тұрған Асқаржан Акбаров ағамыз кезінде осы театрымыздың негізін қалаушылардың бірі болған, әйгілі композитор, осы театрымыздың музыка бөлімін талай жыл басқарған, және ең маңыздысы 1941 жылы соғыс басталған кезде осы театрымыздың жабылу қаупі туып, сол кезде режиссер Маржанов жиналыс жасаған кезде Асқар акамыз тұрып, жоқ, бұл театр жабылмайды, бізге ақша төлесе де, бізге аз төлесе де, біз бәрібір жұмыс жасаймыз, өйткені халқымыздың өнері мен мәдениеті өлмеу керек деп, сол кезде Асқар акамыз осы театрымызды аман алып қалған екен. Енді осы Асқар акамыз бен Халимадамыздың тамаша өсірген ұл қыздардың әрқайсысы бір-бір төбе, әрқайсысы бір-бір асқар тау шың деп айтуға болады. Бүгінгі мінекей Зейнеткүл апайымыздың орны тым бөлек. Сонымен қатар осы театрымыздың балет бөлімінде талай жыл үздік солист болған Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген әртісі, хореограф, педагог Адалет Акбарова апайымыздың орны бөлек. Ол кісі ең бірінші осы театрымыздың тарихында пуантыға тұрып би билеген екен мінекей. Сонымен қатар осы Нұрбөбе Акбарова, мінекей бағана сахнада өнер көрсеткен Алымжан акамыз, және бүгінгі мінекей Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның профессоры, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Анвар Акбаров акамыз өзінің шәкірттерін камералық оркестрін алып келіп, тамаша өнер көрсетіп отыр. Мінекей осы әулеттің мәуелі бәйтеректей даңқы әр уақытта жайла берсін. Осындай талантты ұл қыздар, мінекей жаңағы Аружан қарындасымыз сияқты, сонымен қатар Анвар акамыз сияқты талантты жігіттер мен қыздар өсе берсін. Тек қана тыл көзі аман болсын, аманшылықта қауышайық. Рахмат. Әнде hürmetlik тамашыбынлар, бүгінгі кәшіні таярлығалла білен тоныштырып өтей. Бүгінгі кәшінің сценарий muhalifi, әдәбият бөлімінің başlığı, Құрмет орденінің sahibi Gülbahar Nasırova. Qini. Merhamet. Бүгінгі кешілігіміздің қойғычы режиссері Бәхчан Аудунов. Şundaqla Nava ansamblının bədii rəhbəri Niyazcan Tursunov. Teatrımızın baş baletmestri Həcərbüvi Xalimova. Bugünkü kəşini жүргізгәлі riyasiyatçılar Aliyem İbdiminova. Turğancan Hizimov. Həmənlağa көп rəhmət. Zeynetkül Akbarova'nın bugünkü muşu Xatir keçiге жығылған mehmallar. Şunun bilen bugünkü keçiligimiz tamam oldu. Yani yenip görüşkiçe hemimiz sağ, salamet bolaydı.